So, nixia trichiva, zasjemo moja uja, da prajdžate se. Se praca sem ja imte, pa te šport Albert, na to, že mu nedom zmieniča. Pan je mi obstaral jedne dživo po Benade v nakladnictve. Ha, to ti zadbi nejdželi, no sem ja pan to tam započala, najprede horka po knieza Benade, pompa ja so to zrychtvovo zojo v rozšírenju, kniez Kučank, jedne dživo miestno svobodne miel, pan sem ja do rozšírenia. To je było 1967 sem ja tam w nakładnictwie była. A niksmo mo ten tam tak byli Wenkec, Maria, also jara wiele Serbów, ki su tam dživali, ali kiž nisu te šitke še žane vodsamknjene vukupvanja mieli, musmo stano oko 15 boli. Ha. Da su oni prali przez dorošćenu kvalifikaciju, budža oni tam zariadovat, so možemo mu na vukupvanje, also na štenote pistki. No hej, ja som ta s mojim kolesom od Bronja do Budyšina jeździła każdy dzień. Jenož najskiedyś jara zima była, ale to jara wopčež nie było, dokiż hiniec sem ja moła z busom albo z czałom do Budyšina, ale dom jenož ponad do Kilna. Od Kilna sem ja dobiała bejać. A tu sem ja prawa, to możete gleich z kolesom jeć. Dokiż ty se te Kilnie swojej koretu poniejac daleko, aż do Budyšina, pomoso to kule. Ha, niks ja šijeva, tam punželo rano smo mu dobili tam na tej šulskej zariadnosti tam buč. Ha, to je so tak dyščika lauot mi jo kapavo. Te tamo žone su ši juskali, su pravili, ty mo zas domo ić, ten kurs so ne zaji, to dve abo cio su falvali, a ten kurs ninja so zajić. Najski sem ja tak zludana tam ladava, na tun Sekretarku hat ona praj, sei denn, sie wollen Handelskaufmann machen. Ale ta delegacija, te delegacijske pismo, ki sem ja imela, jo bo na tun, štenote pistku. A tu si ja musela, no menš, teta ceja tam v tem rozšírenju, zato bo jajemo tun vobvod tam novine a časopise převzač, no toto je ta, also Handelskaufmann lepše hukupvanjo. To tam punče se, ja moje trundle mokre slekva, a na typenja zmietała tam, to ja ponad do wieczora odbieżało. A sem tam sobo, a na jetzt müssen sie ein neue Delegierungsschreiben haben, ja sam pa to tež am problem ninja, tu kniez Bena, da budže mi to dać, a to te bez prašenja ju mi ten novo pismo dał, a zase moja tam započeć. Poncem ja to kaj 2,5 lietči najskere ten Handelskaufmann, ja to ešte sem ja ponce z domjace dživošće pisać. Also to je ten tak ešte zvašnjom było, so jen to odzamknul, ze spruvanjom, a ze s jednym domjacem dživom. Ha, ja da bo spravne prajč tam v tem rozšírenju, je to jene jara jane dživo było. Musmo tam jara dživač dobili, musmo dobili te celo šulske knjiги, te su so dobili tam od nas přijotvač, spakvač, ha so udač tež, kajž například posov, Pomhajbo, Serbska šula, Rozla, to je so šo tam pakvalo a dobjavo so huposvača, přijotvač, každý deň Serbska novina, so dobili bandarole přijotvač, to smo imeli ze Sradova jednu serbsku, jednu knjini Renčo, ta je to te bandarole přijotvala a ščiniva, ale ja sam dobila se o to postarat, zato tam šo porjadne beži, a za každý pravim času svoj pvomje a šo dostane.